Baikha Samir Journalist Official Khabani Tate Bukuksong Chongbari Sal Khana 12 tarik April TTA edisi je meat tongo beskangni 18 tarik April jora phiaba abuni sikangno je Chongbari ni raijano rogei Chongbari khlanya nango hneino Supreme Court BC election no ti case khlaitinibo TTA edisi election bahino jorao ma khaiyai hnei saklai rejakmani bai Supreme Court je saklai matinyo election engi tongo o election no tuinai jotono tiar englai mung yakari paikha mia no jotono keboba nok thangai bot chanka keboba lama rally khlaika keboba mosa lainai logi sanlaika phaisiri englai sino keboba poddobobar keboba anrosomari keboba chekra mukur ama ke dabrok mari torch mari ama ke kabangma janja thaipung mari rok lainai bot basalai baikha total norok saimano taklai 173 jona bot batainai juda party ni engai tai 28 nei rokhe tipra motha bai BJP tai IPF rok 24 ta rakha CPIM rok 27 ta rakha ikai o je constituency rogo jotono je candidate basanai rok janija raijatui LM baikhaine bot pilaikha bisingo gobangma kok banglaimani no tuino tini juda ku khlai kok sanai kok banglaimani chengramani hingka hingkai election ni jorao je 60 dem sora koso sorao agini tipramothani MBC paijak Dhirendra Debarma bo aro batanya ni kalai thangka BJP ni state president Bipin Debarma bai aro contestant ngi thangmani baginai o batai mung balai kheno krak ngi thangka ar ni bisingo borok Bipin bai Dhirendra ni bisingo tipramothoi BJP ni bisingo je challenge anglai mani pai thak jora tabungni update hingka hingkai je Bipin Debarma kok samani je Roman script ni against angkuno soimar ma tongkhake rajniti yakari renai nonghaino kaplai hini mani phiaba paithak jora abo to ongkhori phaika TSF ni vice president RTI khaimani no frugire mani yagulo pro ngai paikha aboni pore Bipin bo kok salia engkai phiaba tabuk tamsanai Dhirendra Debarma tipramothoni candidate ni mongoi je bari rokno rape khlaimani hnei case rajago hnei tabuk social media rogo viral angabro phone khlaika Dhirendra Debarma no bosawa abo fake abo kebo chokranto khlaika uklogo abo inko election ni pore naijaknai ofila case jagnai hnei tabuk walai suglai kokno sana thangka takar jolao mia paithak prochar pai ki filmani jorao je BJP ni candidate Nirmal Debarma ni nokbos kangono choprop jakha tipramothani gari o gari o tongmani 15 jona haibrei bukhuk songrok tai borok no kasui bumani bagini kebni bokhorok phatika kebni yak kokha abo haikeno bokha ba lengi kalaikha hospital kalaibaikha jibi sangnai sobai baikha logio silai gulibo koklaikha sulai guli koklai thiniwo Bijoy Debarma mungoi khoroksani yakungo silai guli pakha tai bobo jibio kalaijak abno karei je Sipaijola district ni superintendent of police SP Bijoy Debarma bobo haino bokhe obo hai thik khaklabni inko kotokni tolaoni bekrengo marble bai kokjakmani tabuk sabok silai kokha sabo marble kokha abuno naituk police se gecheng koktuma thumimanma joratei dokuman kha kabangma borok o hai pati mung rok ungmani uklugo tamo kebo saimanja tai kaisa koktuma dorno je social media o kaya abo haibo koktuma tongo social media kamani bisingo tai kaisa hingkai samonuwo salkia sekangno BJP ni vice mondol vice president yakari nai tipramotha phaimani Mohanlal Chakma no kari bahaino je BJP yakari phaine rokno satokmani bumani tokmani sikrima haino mia election ni paithak sal asuk election commission ni bokhakti police ni dagi phani bokhakti karak nai mathang kha central ni bidi go tu bujakha security force tu bujakha BSF CRPF nin kabangma TSR police ni samani yagolobo bojaknani nangkha nok ni soklai no Mohanlal Chakma bunai rok ke BJP ni koksil chajakha tai takar jolao bahaino bunai rok BJP no hni koksil chajakha jodio BJP ni je candidate Nirmal Debarma bini nogono meeting lai tongmani mia a meeting mani pore no a bot nanglai mani koktuma amno karibo
যে বলাইমানি পাতি মুঙ্গ মোহনলাল চাকমা মার্কেनो साकदुखौ मानखा इलेक्शननि गानाओ yang abo haikaino uskango bahino je jagao borok go thimani norno khona gari phili thimani aro hungka to gari ni chalungnani chuang nungjak mani bagini philka oro simna tomakari constituency o tomakari o thangai tongma jorao misil payei thimani aro tipramo thani candidate Robindra Debormano kaplai khayen bagi bor thangmani aro no gari phili thika khorok nei chala khoroksa boroni bo tongmayo nukung hukung derao klaibaikha aboni pore bo sakdukho mankha tai prai 10 জন হাই জিবিও কলাইজাক ইনকে টোটাল তাবক সাক নাই টংখাংকে জিবিও কলাইজাক ও ইলেকশনनि सिगाङाव तिप्रामो थानि न गोबां कुक आबनि यागोल फाइके ताइ काइसा मजी देबबर्मा सदर पेकवार जला जन्म जयनगर कन्स्टिट्युएन्सी ओ बीजेपी नि बाताइने मजी देबबर्मा बहाइनो लामाओ गारियो बखजा खा बुजाक मानि कक्तमा आ कक्तमाओ बहाइनो रेसेरासि नांलाय मानि बिसिंति बोलायले मानि कक्तमा तिप्रामो थामानि बुजाक खा हनै तिप्रामो थानि बो खरसानो रमजाक मानि कक्तमा अ कक्तमा रक अमहाय इंलाय टंलाय मानि बिसिंगो ताइ बम रलायले मानि सिलाय कगै खालाय मानि सिक्रि सकरो अंलाय मानि हालक आसाइजाक त्रिपुरा हास्तेओ स्पेशली खोमलुं आमसाइताइ जुदा जुदा कन्स्टिट्युएन्सी ओ yang खोमलुं बाय नांलायजाक yang याखिली एकाडेमी स्कुल नि उकुलबो हाक बिद्या चंद्रपारा स्कुल हनै दङ आरो बहायनो आसुमसा जे यांगो मंको सिमना तमाकारिबो जे गारि फिलै थैलायो मानि हरनो yang मंको आयंगो बुवाग्राबो फायो सानजा जराबो मानदायो बुवाग्रानि पान्डाबो फाइ दंसनि आरनि चेनेल रकनो बीजेपी ओ जयनिं खालायका प्लास बुम रक पेखाग रजाखा सिलाय रकनि खरां खानार जाखा बरक रक किरि कर हालक आसाइ दंखा ताबो कगंखा जे हास्तेओ जे TTAADC तो काइसा स्टेट गभर्नमेंट नि काइसा डिपार्टमेंट नि जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सी आबनो सेकलाइने बागै तामनि आसे कबरंलाय तंलायखा अरवा ताबु बुलाय तकलाय इंमानि बायखौमा बरक तंक सं बरक दुखुमानो थै कगो थैलायो फियाबा नेता रकले बरक नेता खरसा सं जागानो तामनि बागै आसे वालाय नां अरवा तंक सं बरक तेव बुजिना नांगो नेता रक बरक हामथुं हामियाथुं दल चंखा बनो बुद लायनाय किन्तु अ वालायबो बुलायबो माबाय नों बाय आं माखां समलायनाय नों नि बिसिङाव दुखु मालायनाय खरांनाय कम्पांनाय तामुले मानलायनाय इनके अबाहाय इंलाय मानि बेलायखे हामिया अ हामियानो याकारना बागैने गोबां पुलिस दङैबो आमहाय सामुं यागै दंखा ताइ गोबांमा जे नायमोथां गोबांमा रायजा गोबांमा सिक्रिमुं मुख्यमंत्री नायनेन हनै पानो ताक्स गतै काहामके नायजे गियानि न मांप्लि कासावै दंखा हास्तेव अमहाय तुमुनो बुलाय तगलाय दङ हके ताबुक बचेंखा इलेक्शननि परेवो जे कप्लायने रक नायजा तंनो बुनाय रक न आबो ताबुक चेंखांके उलतेबो जरा फलकनाय आबो हाइसिङै दङ आबोगै ता बुलाय जादि ताखदे बुकचं गणतन्त्र कुनु दिनो बुलायनाय पारमिशन न रिया गसिया हामजागिया चाजागिया नांगिया आबो हाय रकनो बाद खायनाय तंथक खायनाय बुजं नगर वाकी नगर जेमन रुनेल देबरमा सं मोसा मोसावैने बरनो रिं रिङैनाय जयनिं मिया हजार काइसा हाय जयनि रेखा आबो हाय रखाय खालायमानि हाय तंथक ताइतरा तंग गणतन्त्र न काइसा तुमुनो कथार तेर हायके इलेक्शन न चंगजागो के अ इलेक्शन ति तांग वालायनाय आबगै इलेक्शन सिगांथाय इलेक्शननि उलो जत पार्टी न मीटिंग बो खलाय जागो डीएम एसडीएम रगो ताइ वालाया आमहाय वालाय सुलाय खाया नै ताङै वालाय तंलाय अबनो ताबु बेलाय सुंमुं अ कसारो रांदा कक साइतं अ कसारो फान्दा कक साइतं अ कसारो ताम कक साइतं लुकुरक सिसाजागना नांनाय अ बुलाय तगलाय इंमानि रकनो যদি কেবল সিলাইতি বুমতি তংখাंके बरनो दल दल ननि नम्बर चाया हनैनाय मारे खलायनाय इहांके बा आबो चाया हनैनाय मा बुजगलायनाय आबो हाय अकरा रकनि बिसिंति पार्टीनि बिसिंति साजागियाके चिन बरनो बुलाय तंलायसिनाय थैलाय तंलायसिनाय सिनि खदिंनाय जों एडिशनल हामकलाय खाय थांगिनो देरा मुंसे तो बुलायनाय दिनि बागै आसनो ताबुलायथुं इलेक्शननि सिगां उलो जतनो गाहाम तंदे नाय तंनि समीर जार्नालिस्ट अफिसार